Kaping o wow pan kupuran sa material court. Iyam o kaiponi po narakso ko and pon payu. Wow la pan kupuran sa nankan ko. Wow ni kilikant ko, nanalang ko, nankanyay ko. Lapalap kay tichegan koros nan palian chiyak. Umotso o government and win pompe. Ay chumal wow pilto ka men pompe unsek. Puyagi sa karatan kaping word. Eba toka chon wain matalani. Ay men patron triyangki ay chungal sakaratan keponi. Pan kupuran wasalabala bispa. Nan marken wain matalani. Wala pan kupuran sanan kan matalani. Waun kilikant nan kaniyay labalap kaiti koros nan palian chiyak government o momotso nan wain matalani. Ibil purangan patronan wayawan sukset. Poyen patron bolianti pen ngay o ay chungal kisin penene chugutuk o wiyak chungal sakaratan kaping lap o ngat chungal penene lap kampakapatkan o koros mayangar sa waseta ay chungal campaign run on re-election and barrage. At a turn which I saw to yang chungalan gi payamao ni poitam sus imenen sansalong kumal koros. May inanin tungalan ke kaping mulata kong kumail pagi sawas kumail patawan yang yayar. Ipilmento kay kaping watron way matalani musak pagi utut o anso kumail katkiyong ya poyan bil kak yang wiyan. Emen wali apa may nang puinan ko kasanet katuwapak arain sompak payu may paning saklat pat. Ikamelele may kutay koros maangiyar tuwan poitano sus magsail. Kachangar lalani areo o tama po ita yeyi ko puran tron way ikapin gemelel ay bilyang patren tatok lapot o pil kapin gemelel ko puran tron way masansaler imen tungalan kaya so mau kiset po yan pil patrowan ay tungal congratulations o ngirail kan me tron way pilatar granut wiya waliapen matalanim nan Pompey legislature kaisa. I chungal personal congratulations on Senator-elect Shelton Chineth, Senator-elect Ricky Carr, Senator-elect Hudson Abraham, and Senator-elect Nelbert Perez. Kumail mabanut wiya solapen wain matalanim nan Pompey legislature, o gitail ton wain matalanim koros pananano utut pane, ponemenemin solo ter sarasan, o sapul mamal tatok na naisukan maban patroto, en kak poitamo. Kabagap ke kupurma o pepolen kauno en katin ye yang kutay koros. Era rechmo sakarata kalangan ng kupur koros o kasalelia maingko.